Mwaramutse mwese. Muri uyu mugoroba cyangwa se kuri iki camunsi nashatse ko tuganira ijambo rigufiya abantu ntibasenze. Cyo gutuma mbirije ngo mwiriwe, wari umunsi wo gusenga amasaha yacu ngubu ndabona arenzeho iminota 30. Nizere ko mwese mukomeye kandi utanga pole nyine ku abantu batakoze, abandi batakoze bagakoraga kubera imbeho, abandi bagenza hanze kugaruka basa n'abarushe, ariko nta kibazo, nta kintu kiba kidafite impamvu, kuko ikimana cyose ikora, Imana ikora ibintu byose ibifiteho impamvu yabyo. Nico gituma rero kizoza kiba cyose tucakira tukishimiye, tunabikunze, tutavuga ngo nibibereye iki bitewe n'iki, kuko ntacu biziho. Ndetse usanga n'ahanini uyu munsi ari Imana ibishaka kuko abantu bagwa mu mago cyangwa se bagwa mu rugo kugira ngo baganire n'ingo zabo, baganire n'abana udaherutse kuganira, baganire n'umugore, umusore mu bintu n'ibindi, kandi naho ngaho umuntu asenga. Abantu ko barahamagara ngo umunsi muti twasenze uyu munsi. Turashobora kudasenga mu rusengero, ariko mu nzu tugasenga. Mu nzu dufite abapasiteri, mu nzu zacu harimo abaririmbyi, mu nzu zacu harimo abasenzi, harimo abavuga butumwa. Ni ikizo mutosenga uri kumwe n'umugore n'abana, muri batatu, muri bane, muri batanu, nimusenge byuka va ku gitanda, si umwanya wo kuryama muti twasenze ngo ndamandyame gusa. Byuka hamagara abana, munywe icyayi, mufungure, hanyuma ufate ijambo ry'Imana, ubasomere ijambo ry'Imana ritoya. Nimba ari wewe umugabo usoma, nimba ari umwana usoma, nimba ari umugore usoma, tumwavuga ngo imvura yaguye, ngo habaye sino ngo twasenze. Nimusenge, hari impamvu ibintu byose Imana izibikora. Ariko bizabinanirana cyane, sinzi impamvu gusengera mu rugo bigora cyane kuruta ibintu byose. Impamvu nuko ari byiza, impamvu yabyo ituma bigora nuko ari byiza, nuko biringira akamaro. Satani zibona ko musengeye hamwe, dukoreye hamwe, tugavugira hamwe, kira gisimba dusirimbira hariya, mushiramo muri telefone mugasirimba, byokunda. Mushiramo indimo zikorara aho ngaho, byokunda. Byose turabifite, amatelefone yacu yonyine ubwabyo arimo byinshi, rero bikatunanira. Ariko ndakwegereje muri ijambo rigufiya tugira ngo tuganire mu mwanya mutoya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abami ba mbere, ni igice c'19 umurongo wa 7 kugeza ku 9. Abami ba mbere igice ca 19 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Haravuga ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Ndasubiramo, ni 7 isura 19 za Abami ba mbere, 7 kugeza ku 9, 7 ku 9. Haravuga ngo marayika w'Uwiteka aragaruka, amugarukaho ubwa kabiri, amukoraho aramubwira ati byuka urye kandi unywe, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Ku 8, nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Iri jambo tugiye kwiga rigiye kudufasha ni ijambo ry'umugabo witwa Eliya. Mu bagabo babayeho b'Imana, mu bagabo bakoze imirimo ikomeye muri Bibiliya, uyu mugabo Eliya ari mu bagabo bakoze ibitangaza. Mwibutse ibyo yakoze, ibitangaza yakoze hariya, birizwa ngo yakoze ibitangaza 7 binini cyane. Umugaragu wiwe Elisa iwe akora 14, ariko Eliya yakoze 7, kandi 7 ni ibitangaza Imana yamukoresheje byatangaje isi n'abantu bose. Cyo gihe abantu bari bizeraga Baali bakigera ibigwamana, Eliya arahaguruka nk'umugabo uvugira Imana mu gihe cye, kuko nawe ugomba guhaguruka mu gihe cyawe ukavuga, ugakorera Imana uko imbaraga zawe zingana, uko umeze, ukuresha. Eliya arahaguruka mu mwanya we mu gihe cye, akora ibitangaza by'Imana, akoreshwa n'Imana. Dusomye Eliya yakoze ibitangaza byinshi, ariko yageze aha dusomye arahunga, kandi ahunga ananizwa n'ikintu gitoya, ndetse cyari gito cyane kuruta ibyo yaramaze gukora.
muzi ko Eliya ari wasenze Imana ahagarika imvura amezi 6 n'igice itagwa, arasubira kandi arasenga imvura iragwa. Uyu Eliya kandi niwe wakoze igitangaza ko wa mugore warusogaranye agafuga keya n'utufuta dukeya mu mwiherezo, niwe wamukoreye cya gitangaza cyo kongera byago kurya. Uyu Eliya niwe wazuye umwana w'umupfakazi. Uyu Eliya niwe wasenze umuriro uburamanuka utwika amabuye n'amazi n'ibitambo, umuriro uvuye mu ijuru batabonaga. Ubwo basenganaga bari bahanye impaka n'abahanuzi b'Abali, arasenga umuriro uramanuka. N'uyu Eliya Bibiliya isivuga ngo afata abahanuzi 500 aragenda arabica wenyine, 450 n'abandi 450 b'Abali. Uyu yakoze ibitangaza bikomeye, ariko uyu aho twasomye yahunze umugore wa Ahabu witwa Ezebeli, yamubwiye ngo aramwica. Urebe nabyo bitangaza yaramaze gukora, ariko umugore aramubwira wa Ahabu ngo uyu munsi ndakwica kurya wishe babahanuzi, nawe ndakwica uyu munsi wa none. Kuko ari umuntu aratinya. Shaka kubwira kuko ijambo kwiga umutwe w'ijambo ravuga ngo zuka urye umwe, kuko urugendo ari runini kandi rukomeye. Zuka uyu ni twaza dusoma. Kuryama ntabwo ari ukuryama ngo umuntu afite ibitotsi. Kuryama ntabwo ari kuryama ngo ni ijoro ryabaye. Ntituryama kubera ko bitegetswe n'amategeko. Ntituryama kuko Imana yaremye ijoro ngo turyamemo. Oya, turavuga kuryama bitewe n'ingorane, bitewe n'ikibazo, bitewe n'umuruho, bitewe na stress, bitewe n'ibigeragezo. Umuntu ashobora kuryama kabisa akibagirwa, ndetse akagira ubwoba bureze ibitangaza akoze. Eliya kubera gutinya Ezebeli, kubera ubwoba yarahunze. Ariko ijambo rye ryatubwiye ngo yarahunze ahungiye ku musozi w'Imana witwa Horebu. Noneho afata urwo rugendo bati mukivuye umugore age kunica, reka mpungire ku Mana, nta handi nahungira. Murabizi koko nta handi twadungira, natwe dungira ku Mana. Iyo twatewe n'ibigeragezo, twatewe n'indwara, twatewe n'intambara, tukabona nta handi hahari, ukareba inyuma, ukareba imbere, ukareba iburyo n'ibumoso, ukabona nta wagutabara, nta muvandimwe, nta nshuti, nta handi waduhungira ni ku Mana. Nawe aravuga ngo nta handi yahungira. Kuri Horebu hari ubuvumo, hari ubutayu, hari urwara yahungiragamo akaja gusengera mu bitangaza by'Imana. None abo ati nta handi nahungira, reka ngende. Nuko afata inzira aragenda, ariko atarashika kuri umusozi w'Imana. Nanga twasomye atarahagera. Birashoboka hari Imana ikubwira ijambo rigatinda kuba, hari igihe bahanura, hari igihe babwiriza, hari igihe wizera bigatinda gushika, bigatinda kuba. Urugendo rukaba rurerure cyane. Cyagi rero urugendo bari rurerure, cyagi utekereje iminsi kandi ngo se ko bitabaye. Eliya akomeza urugendo atarashika iyo yajaga, atarashika mu buvumo bw'Imana, atarashika ku musozi w'Imana, araruha, araryama, acika intege. Abona urugendo rwabaye rurerure cyane, umutima ati sinkibayeho, singishitse, ngo araryama, aryama musigiti. Ibyo rwo bwo kutubira mu rugenzi ukura mu ijuru. Muri isi turi mu rugenzi, dufite safari, dufite ibibazo bitugora muri safari kuja mu ijuru. Ukabona ikibazo cyakubereye kirekire, ukabona cyatinze, cyatwaye imyaka, cyatwaye amezi, cyatwaye igikoti, ibi bintu bikibaye, reka niryamire, reka nibivemo. Eliya yaryamye abivuyemo. Turavuga kuryama kwa Eliya ntiyari bitose. Nawe kuryama kwawe, kunebwa kwawe, kuruha kwawe bizaba atari bitotsi bisanzwe, bitewe no kunanirwa kuko Imana ategetse, Imana kubwiye kutarakigeraho. Rero uyu munsi Imana akatubwira ngo zuka, aracyari umwanya. Zuka, urugendo rurerure, zuka ugende. Kandi kuzutsa, Imana kuzutsa hari icyo igiye kuguheza, hari ikiri ruhande rwawe utarukubona. Eliya ngo amaze kuryama, twasomye hano ngo Imana yohereza marayika, araza ngo ashaka kuri Eliya, aravuga ngo Eliya zuka urye umwe, kuko urugendo ari rurerure cyane. Bibiliya yatubwiye ngo arabyuka, ararya, aranywa, ariko ntiyagenda. Isafari ya ubutumwa bwa mbere ntiyagenda, arongera kandi araryama. Ubwa kabiri natwe twasomye kuri 7 ngo marayika kandi arongera. Imana ntabwo izitureka. Tugomba kuruha, tugomba kunanirwa, tugomba kuryama tugasinzira, ariko Imana ihora ivugiye cyose.
ihora itubwira ngo nyabuna haguruka, nyabuna genda, nyabuna kora, nyabuna komera, urugenzi imbere cyari rurerure, ihangane. Imana izi twihanganisha. Imana yongera kandi rwavuga kabiri kuri Eliya, iramuzuza ngo zuka tafazari, dore umutsima, dore n'amazi iruhande rwawe, unywe ukomeze ugende, kuko imbere hari urugendo rurerure kuja ku musozi w'Imana. Eliya ngo arazuka, ararya, aranywa, none nsesa kuryama, arumvira, kuko aramaze kurya kandi aramaze kunywa ngo imbaraga ziraza, arahaguruka ngo aragenda. Bibiliya yatubwiye hano ngo iyo mpishi y'umunsi umwe yayimaranye iminsi 40 agera kuri wa musozi w'Imana, aho yibwira ngo ntaki bishoboye. Urumva n'ukwezi kurenga, impishi imwe yari muri y'umunsi gusa. Urashobora kumva ijambo ry'Imana rimwe, urashobora gutegera umubiri rimwe, urashobora gusenga rimwe, urashobora kwizera rimwe, urashobora kumvira Imana rimwe, ukagenda isafari ndende cyane. Imana igomba mwinshi. Birashoboka. Tukazusuzugura umwanya wose, tukasuzugura ijambo ry'Imana, tukasuzugura ibiterane, tukasuzugura imyanya gusenga. Urashobora gusenga isaha imwe, ugasenga iminota 10, ugasenga ukuri kurya kwacu kw'abakristo. Yampishi kwa kwizera ukoze muri kakanya, ko kugendera igihe kirekire cyane. Bibiliya yatubwiye ngo Eliya amaze kumvira Imana arabyuka. Muvandimwe, inshuti yanje, muzeyi, mugabo, musore, nkumi, turi mu gihe kigoye cy'intambara. Turi mu gihe kigoye, intambara tuvuga ni intambara z'umwuka. Hari intambara z'imibiri yego zirahari, ariko cyane turi mu ntambara z'umwuka zitunanije. Wakubitaho ukabona ntibishobotse, wagira ukabona ntibishobotse, imisozi ikaba miremire y'ibigeragezo. Ibigeragezo bishobora kuba indwara, ibigeragezo bishobora kuba umugore wawe, bishobora kuba umugabo wawe, bishobora kuba urugo rwawe, bishobora kuba akazi, bishobora kuba ubuzima busanzwe. Ibigeragezo byose bigatuma turyama tuvuga ngo tibigishobotse, tukaryama tukicara ngo birashize. Ariko Imana uyu munsi irakubwiye ngo byuka urye unywe, kandi curya n'icunwa ni ijambo ry'Imana. Kandi iyo mpishi ni wemera ukabyuka ukayifungura. Yesu yabwiye abantu ngo tituzobeshwaho n'umutsima gusa, ngo tuzobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Reka gupfusha umwanya gusa. Ubonye akanya ngaka uyu munsi wose amasaha 18, amasaha 28, uri mu rugo kumwe n'abana, uri n'umugore, ni musuke. Kuzuka tuvuga so ku gitanda, no kubita gashi. So kuzuka tuvuga ku gitanda, no kwikubita gashi, no gutekereza, no kwisubiramwo, musenge, muganire, muhana ibitekerezo. Yavuze ngo iyo mpishi gusa mwahuje mukaganira, mukumvira Imana, ngo itwara amasaha iminsi 40 ugashaka umusozi w'Imana, ugashaka kwisezerana. Eliya aragenda amaze kurya no kunywa, agira imbaraga, arahaguruka, aragenda ashika mu buvumo Imana amutegurije. Muvandimwe, n'ukuri urugendo rurerure, ntutinye. Niyo ubona imisozi ari miremire, ukabona byarambiranye, ukabona inzara, ukabona ukashika intege, ibishika intege ni byinshi cyane, kagutinya. Imana iravuze ngo byuka urye kandi umwe, byuka usenge uririmbe, byuka usome ijambo ry'Imana. Ntakiza gufasha n'iri jambo ry'Imana mu rugenzo kuja mu ijuru, mu jogerezo cyawe. Imbere hari urugenzo rurerure, ubivuga ngo birarangiye. Oya haracyari umwanya, haracyari igihe cyo ku buvumo, cyo ku musozi w'Imana. Jambo ry'Imana cyatse ngo gusangize mu rugendo kuja mu ijuru. Dufite byinshi bitubuza byinshi cyane, byinshi bitunaniza, biduca intege. Ezebeli arahari, yaramaze kwica abahanuzi, yaramaze gukora ibitangaza byinshi. Nawe ushobora warakoze ibitangaza mu minsi itambutse, waragize ikindi gikomeye ukabikora, ariko wahura n'akantu gatoya kakaguca intege, vuga ngo ibindi nose mbishobora. Oya Eliya yaciwe intege n'umugore Ezebeli, yarakoze ibitangaza, yarasengaga mu muriro ukamanuka, ariko ngo amubwire ngo ndakwisha, arahunga kubera urugenzo rurerure, aratinya, arananirwa. Si gitangaza ko abantu b'Imana bananirwa, abantu b'Imana bacika intege, ariko birituwa ngo iyo nguye imbamzutse. Rero muvandimwe, uyu munsi wa none shaza kuramva muri ijambo rivuga ngo zuka urye, kandi urugendo ni rurerure kandi ragukomereye. Utariye utanyoye tuzoshaka kuvunga Imana, utariye utanyoye tuzoshaka kumusozi w'Imana. Umusozi w'Imana ni iki? Ni amasezerano, ni mu mbaraga z'Imana, ni mu buryo bw'Imana. Ibidufasha rero ni ukurya no kunywa, hanyuma tukagira intege, tukagira n'akamaro kanini cyane. Reka dusenga Imana turangiza kwa ngo Imana iduheze ubushobozi bwo gukora. Mana, ndagushimiye. Mana, uri mwiza. Turashimira ijambo ryawe kuko ari ijambo ryiza rikomeza abantu. Nta handi twabona imbaraga,
nta handi twabona ubuhungiro, nta handi twabona urutege ni mu ijambo ryawe. Abantu benshi barananiwe, abantu benshi bararushe, abandi bariryamye munsi y'ibiti bisabira gupfa. Eliya yisabiye gupfa ngo ndukunda ndihararutse. Hari benshi bihararutse kubera indwara, hari abihararutse kubera ibibazo bitari bimwe. Mana turagusaba ngo ijambo ryawe riza umutsima, riza imbaraga, riza amazi muri abantu bamaze kuruha, bananiwe baryamye bisabira gupfa. Nta kindi cyabatabara, nta kindi cyabagaza ku musozi wawe ni ijambo ryawe. Tanga ijambo ryawe mwami rihembura abantu, rikiza abantu. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana umugisha.